Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Ti Rapist. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasat ti Mortala Hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Ay, kadakamanan dito'y patad. Muna pong. Sakbay nga gawit tayo, di balay ta. Palingkita pa'y. Kadatamat lang dito'y downtown. Gumatang tan iti kasapulan ta. Nang runa iti pangkusina. Sige nga ro dapong. Mapantag grocery. Agbalasyo tan iti kalsada. Muna pong. Ang grocery ta gawit tan. Takasla nabambanogak iti kalkalpa sa misyon mo. Napalabanak. Ngam ha ha ha. Nagpigsa ti kuktar ko. Misyon ta ako na mapong. Tatultulungan dakmat latta. No kastangad da misyon ko. Iso a misyon ta adwa. Ah, ha ha ha. Ay ay ha ha. Un ano iso ti kunam. Ni, ano diyan ari bongbongan da ijay? Agkakariboso dagiti tattao. Umay kapong. Inta kitaan. Ang grocery ta kumapay. Madamdaman ton. Kitaan tapay no anya dayjay. Amangan med no kasapulan day ti tulong. Ay, sos, kabut mutag. Ay, ito, apo. Apay kakabsat. Anya tinapasamak. Ay, saan mi nga bao? Basta nakita bilang tanday ta na iwalang abangkay dito, oy. At agko na, na-rape sa kanaw. Anya? Basta ti ko nada. Na-rape, sada pinatay. Kaasimat. Ay, wan nga rod. Sapay nagpinta sa balasang. Ay na, apo Diyos. Una yan ang nagulpit tinangarami diti kastoy. Rinip na, pinatay na. Sana pa inwalang latan ti bangkay ditoy. Kun nga ro dapong. Kaasimat day ta balasang. Eh, apo, adamanan misyon mo. Wala pong. Talaga ang misyon ko daytoy. Las ka na matiliw dyan ang arami diti daytoy. Pulos nga wanasin na. Probang laha nga matiliw. Kan malungsot iti pagpaludan. Mala, umay kan apo. Intakat agpalingkin tagawit tan. Wala pong. Anyangay, awan mutla ang tinakakita kada kayo, iti panangiwalang yu iti bangkay, dayjay ang babae. Awan boss, gaputa parbangon idinapan min walang ti bangkay. Awanan ti matatao. Ken man-manon dagiti aglaba sa lugan. Punto na ita, boss. Nasaya tamo yu tinararamid yo. Siyempre mata boss. Nalinis no da kami ti agtrabaho. Awan paltos na. Sa bagay, agtalaga kada kayo. Ket gapo iti dayta ngay naramid yo, ikan kayo iti bonus yo. Ayos! Nagsayatan. Wan, gaputa natulnog kayo kadagiti amin nga ibilin ko nga ramidin nyo. Iso arumbang la nga ikan kayo iti bonus yo. Ket adda kada kayon no anya ti pangaramatan nyo. Mabalin nyo mat ti mapan a good time no kayat yo. Wala boss. A good time kami mamat. Tapno maliwliwa kami mat. Adda kada kayo dayta. Ala, mabit lang. Taikan kayo iti bonus yo. Nakaturog. Pampanunutak di bangkay di balasang anay walang. Nakita mi kini apong bubod. Kaasimat. Ne, apo, rabiit. Nga manda ka pa'y dito'y salas. Apay, adi ka pa'y lamaturog. Pampanunutak ngamin di bangkay ti balasang anay walang nakita ta apong. Talaga maasyanak. Masapul ngagbayad no asino man tinagaramid iti dayjay. Rumbang laang Gapot ta kaasimot dayjay abalasang. Agpulon to dayjay apong. Tasanak ngagsardeng. Aging gaajak masarakan dayjay a kriminal. Wan, apo. Kaday takat nga rod ti misyon mo. Timang parmek kadagiti managdakdakas. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti kakasta a klase ti tao dito'y lobong. Wan nga rod apong. Ngam agpatinggan tumot lang ti kinadakas da. Ita arabi,
Kaya't kung agtignay kayo manan, tapno makabirok kayo itinapintas ang balasang. Kuin, boss. Di kayo madanagan, tapaman ang makaisangpit kayo manan itinapusaksak ang balasang. Sigurado adakkel manan tiitid ko kada kayo akwarta. Plus, bonus manan, boss. Wan, awan ti parikot iti dayta. Ngam, kaya't ko, daytay awan sabit, ha? Di kayo madanagan, boss. Awan pa'y magtipim malto sa pagnami. Rumbeng lang, tanong matiliw kayo. Ha, siya amismo, timang dusa kada kayo. Santo a pumaltos ti pagnami, boss. Namnamahan nyo dayta. Mala, agtignay kayo nga rodan. Kat kayat ko, makaisangpit kayo adagos iti balasang anapintas. Ariglado, boss. Ipanamnamamikin ka dayta. Anya tim ako namitin sangpet mi abalasang, boss. Maragsa ka na. Gaputan na pintas dyan sangpet yo. Siyempre mata, boss. Ta sana basta-basta ababa iti punpuntiryan mi. Day-day talaga na pintas, tapno mapnak ka. Rumbang lang. Tapno at damit gun na adakkel, ti baybayad ko kada kayo. Wan mata, boss. Kat, kasin ka rin. Itad ko ti bayad yo. Hoy! Agyaman kami, boss. Sigurado manan nga ta pag good time tayo. Ayos manan. Makamo kayo. Noan niya ti aramiden nyo iti kwarta nga itad ko. Ala, mabitlaan ta itad kon ti tangdan nyo. Tapanawan na kon. Tasikaswag matan yan sangpet yo para kanya. Saan ang nagbidot dagiti taok ang nangalakin ka, babae? Talaga amap na kak, iti kinapintas mo. Anya ti aramidon kanya. Relax. Di ka kadiaganat, napintas adaya. Palubusan ako man. Pangasim. Kasya na. Sigurado madandanagan ang dagiti dadakkel ko. Wan, di ka aganat. Palubusan kan tumutlaan. Saan pa nga ita? Alada ka lang dagiti tao. Palubusan ka. Sana agpapasakpay iti kinapusaksak mo. Saan kanto palubusan? Sana kasya na. Di na ka mapagaramitan iti dakas. Pangasim. Saan kamot apagaramitan iti dakas ka? Paragsakan Saan! Pangasim! Sumarang kangagsansangi. Gapot ang matitiling ang tilapayag ko. Sumardangak lang! Napalubusan ako nga gawid. Takasi tinakon-akon. Sigurado permintidanag dagiti dadakkel ko. Sumardang kan kunak. Imbagak lang aro din apalubusan kamutlaan. Ngam saan pa nga ita? Kano? Apaman ama umaan ka. Palubusan kan to, no? Anya ti kayat masawan. Ganun, anya ti masapol mo kanya. Siyempre pagbalinan kamot nga asawa. Kas kadagiti naglabasin a babae. Apinaalak kadagiti tao. Saan, Pangasim? Di mo ramidon dayta. Palubusan ako. Nagpagpakasiak. Di ka kadi makauawat, ha? Imbagak lang aroden apalubusan kan tumutlaan. Isu asumarden kan asumanangit. Tawan tumutlaan ti maramida. Adda kan ditoy. No anyaman ti kayat kong aramidan kin kaita. Awanan ti mabalinam. Nagpintas ka talaga. Ay no. Naglamoy ti rupa. Sa tirupak! Saan ka na makapagganap? Saan? Di na karakupan! Ibatan na! Di ba niya? Anya ngay, boss. Napnak kayo kadimot lang iti kinapintas jay babae.
Siyempre, kat amo yung matan kanyak. Nung nauma akon, amo yung teramida nyo. Wen boss, di ka madanagan. Uray di mo ibaga, amumin. Doy takit ti kayat ko ken ka, Samir. Alerto ka. Wen mo't boss. Ngam, sakbay adispat sa inyo. Kayat ko nga dapay kasukat na. Ha? Kaya't mo asawan, boss. Agbirok kami manan itinapinta sa balasang? Correct! Kastamot at talaga ter aramidin nyo. Saan ka di? Sakbay adispat sa inyo. At dapay kasukat na. Sa bagay, di kasado nga rod, boss. Kaano kami nga tignay? Uray itan, no kabailan nyo laki di. Ang boss, aldaw bot. Uray man kit aldaw, no talaga nasiglat kayo. Anya kumay. Sa bagay matkid di Taore at da makakita. Awan mat lang ti maramidan da, no naitaray min. Correct! Iso nga agtignay kayon, no kayat yumanan ti kwarta. Ariglado, boss. Apay kid di na di mi kayat. Kwarta ko naman. Ngam ne, uray ko na yung nga awan ti maramidan dagiti makakita ka na kayo. Nasaysaya at mutlaeng, maganad kayo lata. Narigatan. Kayat ko, daytay nalinis lata ti trabaho yo. Tapno awan sabi. Matungpal, boss. Anya di kunayo agatangan nyo, apong? Lechon manok, apok. Iti kasta. Santan nga gluto intin sumang petay di balay ta. Mangantan tulangan ta damot innapoy. Sige, apong. No isuti kunayo. May kangaron ta intay di abanda. Ta isuti ayan ti aglaklako iti lechon manok. Sige, apong. Anya dayjay. Ay, aguguludan samat. Wan sa, apong. Hintay man kitaan. Ay sus, baka pa nervyos tayo, Jay. Pumanong tayo dito, tama nga nagsublida. Ay, anya tinapasamak dito'y ayakab sa... Jay, dua lalaki. Hintaray na dyan napinta sa balasang. Inlugan na iti kotse. Anya? Wow, kilaat ngayon nala na dyan balasang. Mabutang kami mo ta makibyan. Umay ka, apong. Surutan ta dagi jay. Nalabit adagi jayan dagi ti berbirokon ta. Inta nga rodan! Ay na, nagdakkel abalay da ito'y. Nagngato pa iti pader na. Wan, apong. Maulit-ulit dagito'y apagtang. Ngamin, nakita kong da ito'y alugar iti tagtagainap ko. Hoy, kasino kayo? Kasano ang nakastrike kayo dito eh? Kat nakasara ti gate. Kat nagngato ti pader. Ay, nagdakkel ti paltog na. Ay, haguli magkasi ka. Na, naglastog ka na laklakayan. Paltugan kan makitam. Makamukan iti da ito'y atawa, apong. Sumrekak di tabalay. Wan apok, Ay, papala! Agsubli ka dito'y lalaki. agtal nakakunak ni paturogan ka niya. Aday ta, knock out. Day ta ti may parbeng kan kaloko. Ay, suruta ko ni Agilos. Ruk atan da kami. Apa yung pinungom dagiti sa kakanima eh? Agtal na kayo. Gunggunayo Kasta ti may parbeng kada kayo ama nagdakdakas. Rukatan da kami. Sumardang kayo. Ayan ti amo yo. Diyan mo. Na, natangken pa lang ti olom. Anay ko. Apay kagpatal-tal ka si kalakay. Ibagang naminan, no yan ti amo yo. May sapay apatal-tal, makitam. Ay, ibagakon. Da iji unog ti underground. Ijay tayan na. Sige, apong. Bantayam dagita. Tayo nakitaan tinalay nga amo da. Sige, Agilos. Siya kung ti makamu kada gito'y dua pangit. Sige, agsala ka iti sangwana. Diyak kayat! Palubusan na kung dito'y. Sa anak adan sartap na pagsalaan nak. Kasta? Bueno, no di mo kaya tagsala. Umay ka nga ron. Ipatanag! Di nakarakupan! Ibaam day ta, babae.
Asino ka adosok? Awanan ti ado payasaw. Ibatam day ta ang babae. Kat sumukuhan. Si kagayam ti rapist ha. Naglaing kan? Asino ka kumaamang pasuko kanyak? Sumuko kan. Tapno ikarom dagiti nagbasulam. Apay, manalak basta sumukulatan? No di ka pala pumanaw. Pagtugan kan. Sumuko kakit din. Gapotawanan ti maramidang. Paltugan ka man lang. Natinag ti paltug ko. Ita. Sumuko ka kadin. Saan? Diyak to sumuko. Natangkan gaham ti ulo ma. Dahito'y nga ron. Sapay nga'y tay-tayak nakmatan talipog-pog. Sumuko ako. Pakulawak ko na. Sumuko ka matlagayam. Inuray mo kayo na itayik na kati alipugpog. Sumuko ako. Ipabana ko. Tapirmiti ulaw ko. Men, alaan yun dagito yung tao. What, sir? Oh my God! Matanda kami! Agyaman kami kata kayo. Natiliw mutlangan ti rapist. Awan anyaman na, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Oray siya, agyaman na unay. Kung saan kayo adimton? Dispat sa undak kanumatan. Ala, awanan ti rumbang apagbutngan nyo. Tamalungsutan iti pagbaludan dahito yung rapist. Agyaman kami unay. Kat inton maminsan. Saan kayo kami nga pasya-pasyar? Saan atila papanan nyo, ha? Wan apong, katulitak. Agyaman na kunay. Wan apong, agyaman kami kada kayo. Hay, agyaman nak. Nalpas man ang timisyon mo, apo. At makaturog tamot siguro itan itinasimbang. Una pong, natiliw mutlaangan dahi di rapist. Naikanan iti hustisya ti panakatay di balhasang anay walang idi ti bangkay na. Una, talaga nasingpot niya po Diyos. Di na ipalobos nga gari ti kinadakas. Una pong, Maturog tan. Oray kat mission accomplished. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti Mortalahiro. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipugpug!